Yo senong kaswabon kumada tidak canan atau kapakatilang busom kanang misisa atau kapag suang sambayang. Kinaringan isong kerajaan sorga kung si kaudat insan pakagulak swabon bayna kanu head katilang bus iswang paisisan da sambayang kaswabon iti. Kung si kau nagi da sa kadungno gisam dat alumis at karikoton panambarasan dahay da kaswabon da bayno santab dit embulayan dahay nga patilambus dahay ogirot sumon di kumadia. Tinasambayang dahay iswangan Tuhan Yesus. Amin. Kaya sanang kaswabon kumadatid insanan, siyaw to alaid to kano kaimpun di bay, no? Alaso man ko di, hoy. Buli ka papasang ka kipas. Kaswabon na po bay, no nga, isa o pangonsikahan ta kago kumakinarahingan, to kano ta koy kapag yampay dot iswang kapanambarasan iti. Tulo na po panambarasan natin kaswabon na bay, no nga, monopot ka. Orahyan kud pa patilombus kagud ay iso po kalombuson dit paingkuro nang kuot kaindalanon nagi kinokoyoon ipagindalanon na kaposiyon di Yusuf. Hingga dat inapahit kaswabon kanihab nga nakita dati dat isiyo na padi nga no gil po isiyo hali piad iswang gagilan nga katumbayaan isiyo dit ay wayoan nagilan katumbayaan nagisang bait nayay no katumbayaan dat ano may intangom akukuro at kaindalanon akukurohot kinorikoton di ay tugas da pinatumboyo diolo pinatumboyo di siyo kumadi Yusuf nakuro hingga nailan dati dat kinarahingan miyampay di Yusuf abarakatan da kinarahingan at nunuh na pohot ay paindalanon kapasiyon di Yusuf. Sayra na padidot ay kaymayaan ni Yusuf pastid okon no ko it wayoon nga hirigilan nga nagi tulun-tulun dot ay hirigilan. Sayra na pod hilaswang gagilan ikoyonon di Yusuf nga abarakatan sayra di hilagilan itongo ihilagigilan nga abarakatan harado ko pangalaman dat nakaswang gagilan pandara ay so imoti dahat ti pangalaman dat nakaswang gagilan nga tumanud ko dito nga tambalut namanginduo kabo namanginduo kaswang iya dadi si suang kuy nga akon makait sebagai orang sala nga it may intong may da pangilo sakirod har kasiwatan gumo ka tulun dusun dat pensuang gagilan ki sakirod insan ta daw dat kat ti panguasa gilan man to kay siya angatay dat may panahakot panambarasan dahilo gilan dat iboras dusun kam iri dahit moy danod iya di kamoyan sakira pod har pagangatan dat di may ito ko no may pangaruhang haro nagi kombolutan dat no kumbalo kasuang nga boros pa dilom manginduo inapahit kayo na nahiridi nga haro no hit ginda ilanda hiladombokon nga hitinopod sabah kasyom tumano di sala gata-gata sala nga suhay no habilik kasyo pangakan-ngakan panginum-inum ikoyonon itionon
koing kokotan dahiri magisusuai ka. Nga inapahit ringkas na pa diri ano mangindo. Jadi syukur sakira pian ipagilitan nati hari no kumbal dan no kasuang gagilan mungkin dat hari kantakan dat gisamo no kasuang kau haro kalayakan no kasuang tu ay muti alayak ngay kasuang gagilan gi hari kalayakan da sumuang haro nagiit mungkin dat natanda santai ko miagal diusup tu natandasan di fitnah no kasuang sakira pian akon keri nga isay no koy lod it no garit di no kasuang galukap ipi no kasuang galukap nga milaw na kamuenat pabagalon no ka tu it ako ni ko asimbayan na kapurimanan. Sayra no padi dat pira-pira linaid nga no padi hit haradua tulundat wayoon dahilad istana Raja Mesir. Ino pa isang ulo ni dinga kamayan dat kapala juru minum ino pa itiso nga kapala juru roti. Mila datid intangan itid isuang dat kejadian 4 na hopod. Hingga dat ino pa 20 nidi nga nakapaharoh dat kasalahan montok di raja gisombo ino pa di Raja Firaun nga otogod disyod umadit ko 20 ipagaway minuman pagaway makanan. Numandi siya tahano iti 20 na posuwango dahil gilan. Hinggad ino pa'y gilan idi nga hilo na hiusup dat numan gilo kadaw. Insan tadaw ko duo dilo di nga minaginipi. It oyo andat minum nagi oyo andat ay makanan tay ko roti. Gaduduah dia di nga dia karati nunuhi kamu yang dinipi. Sayra do kaswabon karikati Yusuf kumadiolo kita di supot susah di hot ay tamo di oto do kakitanan ka aluk muka muram simbar no padiolo nga minagini pihihay nga hadiah hay karati nunuhi nipi boras di Yusuf kumadiolo o kaninangku ko mandi kinarahingan pailo nunu kamani ni pido kayo may dogya pasusuyo nunuhi ni pido ko kumadoho kasyo. Kejadian 4 na hupod ayat kasiyam boras na padidit juru minumidi nga isuang na panipiku harohot anggur itaguanganku ino pa'y anggur di nga harohot nuga dilo carang lo 3 carangnya wagu patit anggur itid sinumabul minomi sinumabul ino padihit tusak daw nga sinumaliwan to kom asapo tomodi hotua hiri na palongan ko nga harahit payanan dawaig ino padihit tuad anggur di nga numan ku pagawo nay kudi parikoto kumad Raja Firaun kasyo. Ayat kapadam 2 simbar na padi di Yusuf kumasyo nga paingkaharati itinipino katalu na para pangidi nga rati na talu tadaw isuang talu tadaw Firaun na pa nga
papainsawat kagu dia papaguli dia dot ipangkat nu digulu iya na pendo nga paparikat ka kagu hidit sangkir dihilot longon di Firaun miagal di gulu iya na pendo nga atanduli kagu hit tugas nu kasya et kapada mapat nga saraho na kumadoho sayra dat asano nga kain kakatanu pakitana na pangonsikaw no kumadoho miampay da papasusuy da paing kukura kantakan hiti kumad di Firaun uhupaya kunad may kasaliwan ako mantada kinayanan iti hali piyak kay mayaan ni Yusuf dit ay wayon nga gilan dahilo itang hulun dahilo nga haro hidagay ginawod sumaliwan si saliwan idagya si saliwan dahiri kenenan idi okay ayat kepada 5 tu iya na po nga pinanakawaku mantadet ipamagunan da tulun Ibrani sayra na padhiti aku nga aku kombalat mamonsoy dat nunununu it papatumboyo doho dahiti gilan kasyo kamun pa nga aiso nadagay kalayakan di siyod paswangan dahiri sayra na pa din nakakita hidit pagaway pamakanan kapala juru roti dot songkuro sino nang idinipi idit tambalot daw boros na diyaw di iho mo tinga minaginipi kuwi ka hinggoh dat ay painsinggu na kud talubakul lip ay harasuang iswang na po bakul di nga gumutakanan di Raja Firaun buatan juru roti nga ina po di tambolog nga may pangakan dahiri bakulidi dit ipainsinggun ko simbar na po di Yusuf nga paingka matiratin dan ni Pinu talu na po bakulidi nga rati na po daw nga talu tadaw talu tadaw Firaun na po nga ay papainsawat dia do akawas hinggodat iya na po nga man ko pagiso dahil iso atiyang ino pandit ang tambolo gidi nga may pangakan daging mantada tinano atapat kapiyad sayra na pod katalo tadaw antakandat tadaw kinasusuan di Firaun pinapahara di Firaun dat maginakan muntaka insana nit pagaway di siyo pinapaingkawas siya dit kapala juru minuman nagi kapala juru roti it pagilitan diolo ina padihit kapala iwayo andat juru minuman idi nga pinaguli daw dihiri jabatan daw gisambot kaanoy siya papatumboyo kagudit piala umad ilongan di Firaun nga ina padihit kapala pemakanan juru roti nganuman pagiso miagalidit numan di Yusuf pasusuyo kumadiolo nga Yusuf no pohom nasaraw dit wayo andit manahakot tinumon kumadi raja gisombot suway ko nalihuan numan lihuay okay sayra no pod ay intangan to kolot nawayaan Yusuf ikamandat juru minuman nagi juru roti dahilo nga montak na padit dua tulun sayra na pad iswang takod ay koing kokoton iharo koing kokoton haro kodudukan nga sorohon na dati dot
pakon ko insanan na pahit ay kedudukan dati di nga pati lembus. Hara timpo da itinupot ay kedudukan to ko, ano mangirad iya no po nga manager ko, boss ko, sangkuro kakawas, sangkuro ka mahal gaji, sayrad ori kata timpo nga, takay katilambus dahiri. Sakira piad, haro paday kalayakan no diri nga sayrad ori kata timpo nga, ay paiduan to kay man tadi ditugas dati. Ori kata pinsin, tumangkiatan kiadaan to ko itugas to ko di. Sakira iswang kakaraja sendiri, orohian to kay dadi tugas nga, boleh jadi tinanu na pohom anak anu po pati lambus no kolohing potay ko sumakit to ko. Mada manuh ko mada nga yati na po nga monong kiad kasari to ko dit ko yung kokotan dati. Suway pun doh dot iyati na po nga numan paiduo pinotingkod teko pengkukurod secara paksa. Isay na ko ilo natandasan ko teko memang pinupawon sa ikod korohian dit jabatan teko ikinenan digi sambo iya na po nga numan patamo. Amo na pohom ilo na po koing kokotan natin iswangot karaja nga ako ni ko pati lambus at gisang makapatayon kakikitanan. Man tadi di nuno na po hi karaja dati ipinatumboyo kuma dati nga main na dati igitay miyampay otopot poindalanon miyampay monopot itugas-tugas nga dati. Tadaw di kanihab mini ako salakay hilat tiningusan. Ya, atiro ngay. Mini ako salakay hilod hila siling gawalay iti tiyanan iti karuhang. Kasyohom ay ina pa hila pansuon nga timpunan po nga ay suway gidit iti dirasam iway gurasam. Kori kata ko di taon nakatalib. Ngayon ko yung tangay nga, ipanurugan not asanong kopyo. Sayra din nakumbangan ko rin, haraw na di. Pero linad nga, langsung din ay suwaig kasyo. Ay so na hirid i-flash the tandas, ay so di hirid tuluk pipe, ay so singki, ay so itirasam. Wah, numadi ka bungaw ka. Pingin tangay pingo ka atapati ka pwede ay so. Hara di histopa it panutupan dit iway gamay di hirid jamban. Ngo kuno di iduo pasaliwano ko. Sayra dan ay nga ay so iway. Ay. May ko intay hirid kinaiduan nga yun di haro na kasonsong. Ngo kuno hit pagano ko dit sikuro driving. Ungkod ako nga kakita ko niya galidit. Yun di haro hulu-hulu. Haro hulu-hulu na kita ko. Ungkod nga haro di tulang. Ay lantigan day tulang dito inapahirit tampak ki tulang nga haran day miyaga lob di bagi itulang. Ungkod punya ungkod. Tok gumu di tulang. Ungkod ako na po nga paginaur yun di disusuway di kasingudan olonsi araat. Umbal pumatid okurahas po di hiwaig. Dot rupanya nasonsong. Nuno kasonsong pungit. Nasonsong ko pungit. Tu ina po ay size 5 hindi nga 3 suku. 3/4. Ade. Nakasuwangi pungit. Tok pungit. Pungit tutupay po semua nga hirit tangki. Ngayon kundi salo kaya dahil siling.
Intay ko nga pagulo na po nakita ko nga paingo kabi tangki. Paingo kabay paingo kab paingampay ni sampon na hiridisan nga ato koy. Titiha ko hiriswang intaw ba ipungit nga lobi kurang at 2 na napatay napasa kano ka napasa gisam mo ano otong bo kumun pa di nga talib pa ka napasa o ngayon ko nadidit it da lintuhon ako na di kang ko di karuhang aya man tamo ti di saw ko ilaway so kon tamo ti di laway kang ko nga apo osaw ko makan to pula makan to pula tu moda siya kundad sera no kundad saw to po makan lagi nga ahakon do losan kang ko ba makan pula akan nga susuwain na do purimanan tu no kakito akan kakan hirihom rihat wad ang setengah jamot sumuliwan kagunakan om osanang tu milam man tinggang man painsasawato at sampapinggi tangki om di numan timbaw ka iway ko pasal patuntog duon ho po dam limotinan pungit o ngayon ko na didit paniringgot tapung paniring matatapung iridihot so ko ipungit so ko ipungit o bulugo pod kita ko diri suang tangki so ko nga ang kampis na isuang tinan ipoy kulit pasuangan diri positif ay salinay ditiham ila na pungit burusan no kang ko siya asanang to ino po hitangki nga mo na diri jamban akon ko ihirid singki na pagonsok sa kira na padadid isisa non sok ngay ni pungit iri na dit di nila no man no pod it positif kadi damala man no po positif nalihuan ni dito kang minanampon kang ko nga ada apa to alihuan mo tu iri na po nga iri nagyahit itugas dati montaki kunti montaki kontrakta ngay dat labi pon ila parpaipan imamuan said mangiron i-pipe tay ko ila tang wiring nga ito is ila sang ilisok kakaraja man gyud imo no potot ay karaja intatan kamada ko tangki isay na ko ilad ino po himinang untirik hinat itangki da ko nga ay numan sampo no ngon kamada ko lingo ay numan sampo no kakita na gitanduan do apay nga ay sampon na nila kamato gi sa irad ano sampon na itinapapungit nga agumod dilad may iyon na hilad siling hiri na matunday pungit di magigogogol dog ya kung magikukunti kaswang na diri tangki alam mo yan ititisan di kasaliwan ingka ka narugos sa hiri montak dati pakarad hirit ila sawat nga man to kono poto-poton ko piya dati ikaraja dati apia tulun okito nga akito kinorohingan ay sige ako lisok kidid itaguangan do kinorohingan ya dinari moy dadot ino po karaja dati tugas dati dahiri nga monopot no borit di mo ino po dahit korohian dati nga miagal dalat juru minum yun la juru minum at katutukan niti tugas-tugas nga dati sa kirano padad hila sabahom laid kundan numan ihumoit kuntirik ihumon kuna da kape kuntirik kami naman say nga hitigas ang pagunan mo ni kakayanan sandiri
gusawon kuida kapyahi tulun dat isay po dita ay kinapasanda pungit iri burus-burusan iri ponsuon. Sakira na pod ay say pungit tat nakaswang hiri pipe ay say nakasonsong iri nailada mga ratus-ratus sa pungit tat burus ay mumugat sa ninaro kapasyon hiri na kapid ato koy. Jadi manta ko sakira na pod iswang nga tugas-tugas dati man na dati tinapay tugas idi nga pota-potan dati. Iswang nga pod magano tokod isa kagu ayat iswang nga 1 Korintus hapodom 2 ayat kedua hapodom 8 iyati na pamati nga tinanda kinorohingan hinggod iyati na pati nga itit anggota-anggota da tinan da kinorohingan. Numan nagi kinorohingan patantuo kuma pira-pira tulun da ipagilitan dati haron na tong rasul, haron na nabi, haron na ikamundat mangingia, nagi ikano ngay dat ay mujizat ipapakitad ay kaswayanan, miagal ko momolingos, papaindalan da pelayanan, pemimpin, kano nagid moboros iswang da bahasa roh. Jadi sakira na pod iya tukang pipe tukang pipe te kay tukang tangki iri ni tugas nu sorohon na iya na po nga kinarahingan na pinapatumboy di tugas. Sakira iyati sebagai tulun-tulun di tugas nu po nga ihilak kaday makan haro hitororong kutok kada na kamad asala na pod papatad data kanan ni hilak kaday makanam kada togodo ka dulaan mo ti dilo i makanan nu did man nakatagaday ka hari kat di iri na kadang-kadang kumarat ka osoro no pa ito digi kumarat ka ratomoy akan hilak kaday makan mo do si dulaan hara nagyang ay do kayo hit mongonsih man tadi di durian dulaan no ngay irinet oday susuway dito sa raw akon biya ka iya di pamulian dati nga mimbulay nga ginahot yun di. Jadi sera na pod iyati na pod tihom hondomon na dati inapay tugas dati nga pinabanar to ka kinarahingan pinatumboyo to ko kano pod hilo nga iyati na pod nga non dot pinaharan da tugas haranay momolingos untuk melayani ka. Jadi kagumuan pa dati lo nga painsuang hilad untuk melayani. Ailanam nunuhat tugas dati nunuhat karaja dati nga painsuang nga ito kalad hilap pelayanan. Patumbayoan na dati man dati imonopot na papaindalan na tugas-tugas dati. Iya di na rin mo. Jadi ako din na kailom nunuhat tomodo ni di tukang pipe tangki idi nga borosan na po nalihuan nakanta dilo bo nga ino pa ikanta kan na ti dihom ikamoyan da malayod tiada maap tiada maap na dari ko piti di bo sorohon na sa kirad iya o ontok nagi ilanam ay folagasan to ko tiyatim aruruhay kaguli ka haron nagi tidid orang ako miagal ka iti tong mekanik sayra na pod haratulun dorong mikot nga kakagandot tamodan din dad amo magiratinat apo alad nga kaguli kagu hitulun ay non say nolodim haro pa di kagu orunggal ka tu pinagiratanat kaguli ganda kagu sayan nam haro pa kagu itamod-tamod dat apakain nun nga 2 minggu
rumag nakagumuli iyo matudidi kamuan di nga ay iri ni kamuyan kud okita kinorohingan bo it ano osanongit yadi bogi nuno na pahitugas dati karaja ipinatumboy ak kinorohingan kumadati nga mana dati pendalan sanong-sanong saira na pamuano potoko om miagal di Yusuf hinggo na poko ngayon di siya nuno pay tugas sa paigitan di siya nga kabarakatan na kinorohingan kada no may papiguli-guli ipangongosol dat aya iti no di doh karaja iti no di doh karaja kada papitatas-tatas ay sosal dat yun tu hiri no bugiahi karaja dat pinatumboyo dati aduyan iri no hit ay kakitanan dat kinorohingan kumadatid apa tu titi karaja no ka memang ga iya na alayak dahiri di ba paing kurah piya nga kurayan parit yun di mano pod vitamin vitamin nagiri ka kurayan pala di dinawayaan miagalidit pohitian to kan nati pelajaran no kasobon bay no manto kayo mo na pot ngaid iswang dot ay tugas-tugas dati nga miagalidit noritan ko di kanihab do kaswabon po bay no nga harahi sponsor dot ay kay si Santa Kod Maya iti Dusun Ministry. Selamat ulang tahun kumad Dusun Ministry dot nasantaw nandit 1 hari bulan 2 2022 konsikaw dot sa kadung na ko ngay pinsanan maya iti kay si Sandati ato ko po oputulik kek hari jadi Dusun Ministry nga orahian ako ay papailad ina po sponsor kek dati nga haras ang ulunot it no gay haro product disyo product kadi do malayo bosaw man kundo poposan kundo hit sponsor the cake datit itit kinaulitan da taon san taon di bay no milakaw dot ay tumanod dit page Facebook page milah naging mangudar dit it bosaw disyo haranat bosaw bangkaran dato kita ko bosaw sada vegetarian ikaman na malayod mahit ako na sapot it ay product tempatan di pohoron pinaharap di Tambalut kita ko nga hilay siya inapay karuhang siya nga hilad Dusun Ministry Group 1 WhatsApp DM Elda Chigurobot buli naging mangudar maya di siya bo jadi dada mikatit cake mangon sikaw kumada ko din sanan mantadot so kadung do kayo iswang nagitimpo diti nga monong kasyaw taka naging montakot hara duwahin na kita dati do nasaraban do walay harohit wasapot no kay dara Tambalut nagiinuman ko poso milah takon dot ay manhakot sa kadung kumadilo maya dot dermah dati mila pawayaan na kausinan nagi barang-barang keperluan megal kapanampakay keperluan dapur
tokoy aku matiri audipon matigahit tina po asaraban no walay okon ko sorohan no dati okon ko sonong-sonong got pupuing kakatwalay iyo ho ay so po walay apat na padong 2 taon ay so po walay komunong okon ko sonong-sonong iti pupuing kakatwalay wah jadi nakarikot tadi tit isay mani do ko manan digit isay di do ko manan digit kekit ay pensampu tula tulis ay kakita pakatu kano po diti nga kinosontonan Dusun Ministry 1 hari bulan 2 2022 so sangulun ako na di mimbangat iti wah putulan kasarila konsikaw di Elda GB guru besar Cigurobot tu ikaruhang isi sponsor iti bo ngon pakatulo ho di disanda arubat ta agayo iti nah tokoy makan sendiri lagi man patokor tayaan ko gitu tokoy buli-buli oy nugyang ngaran nilat cake di carrot cake tok har katutun si gumiplin o tutunan ni siya hoy carrot cake ay dito boyon nila misa sabud o ruan ko piya okay kung sikaw dot insan po kumad o insanan to ko mantad ko kinosontonan iti Dusun Ministry ikalansanan dot patilambus ta kasari dot kapag yampay mayad kaisisan na Dusun Ministry kaguli padan datid hilad pamagunan da sabahom ay hara dadi planning got pendalanan to kati pelajaran hingga hara pira-pira anuan dat peluang got menemboros dot iswang ga Dusun Ministry da taon na bay no kung sikaw nagisa kadung na ko mantada sambayang na kayo teko iswang ganun na pasukungan na kayo to irinikano dat papakaisisa dati mayad kaisisan dati iswang gat Dusun Ministry mantadi di kanaw magisisa takod iswang na sambayang kinarahingan iswang kerajaan sorga kasuabo ni bayno insan pod on si kawihay tukano yahay nakaimpupus diti panambarasan na kasuabo na bayno hinggad pinapayla kumadahay dot santab na pa di tugas-tugas at pinatumboyo na kumadahay nga mandahay paindalano miyang paid monopot nagi ayay o ginawo to irinohit tugas pelayanan dot ay pinatumboyo no monikid dahay kasuabon di bayno insan pod si kawihay to mantad ko sa kadungno nagi kampayan dit insanan makikinongaw nga ganop nagi kasantawnan iti kaisisan dahay maya da Dusun Ministry ipanumbayaan dahay dot hara kasari panghakan no may dad santabi kaisisan dahay ti nga manahak na kagiratan kamugoton nagi kaisamakan dahay umadia iswanggot kapag yampayan dahay manigid kasuabon konsekutuhan to tadaw dubay no nga hakon no gihad iswang tindalanon na posisyon gisaw makasuabon da suwab nga kapag yampay kaguyahay iswang kaisisan at sumambayang kasuabon managid dahay alihuan ipira-pirot ay kombalutan dat ay tagakan dat yun mayad kabaling kahangan doon na sarabuwalay may dahdat akama aginaw dahay manahakot sa kadung kumadilo maya danun paralan
isuang nakausinan, tayo ka isuang kakahaharan, gisambat ilo nga kapuriman dahara kapadulian dit ipagilitan dit tulun-tulun no. Pampunan tayo sanan do sa dahi Tuhan, tinasambayang dahay, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, pahitian ta kapatid kay sisan dati, kapiruba ta kago dat kasuwagan da suwag. Hinakaw po. Haro isang